Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya BJP Mizoram chuan tuial thia chhia mipuin an pek chu Aizawl tan chau nilo Mizoram pum kong pui siam nan ani ti sarkarin thria se adu anti Congress Party chuan sarkar le puin Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sangni samni paruk achap chuak chu Christian te nek chepna manro ani anti a andau dal don anti Supreme Court chuan ramchunga state le union territory zongzong te chu lung in tang zinga kumu palutuk le thil ho khopa damlo te chuwa ma tir dan tur policy siam turina hria tir Defense Minister Rasnath Singh chuan sarkar ram reven him chawni lovin tlo pol sam bera siam antum ati BJP Mizoram chuan tuial thia chhia ses chu Mizoram pum tan ani thu le Aizawl khopui tan chawni lo thu Mizoram sarkarin hria se adu tian soi Social media kaltangin BJP Mizoram President Dr. K. Chua MLA chuan he thui soin si ha kalangkong pui lir thei zo le thelo khopa chia video social media ada a si ha district point oil atanga chia tam takan pek nuwa kong siam that ngai lai al tam hle a kong siam na na zarami puiten oil chia sang takan pek chu Aizawl pi alama po man ni se development chu ro khai zogin manin nge yangati sarkar kalta te mo pureng lova atakan thokle mo phuna langam party le sarkar zoromin amamoti asoi bokani MLA Pukia Shama point social media kalkangin siha district mi puiten kumsani somnipali October atranga nikum December tha thleng kham diesel ter khata cheng sarile petrol ter khata chenga an ka thin tling khom chu cheng viable chariat noi somseri pakha sing ruklai ni ti soin siha khopui kongpui te ero achiat ngai na la chereng ti a an paisa tho khom te chu Aizawl khopui kongpui te chul mamnan poko sakin an man sakle anyamayam ti chu azona ani thuwa soi ani Chakma Autonomous District Council CIDC Chairman Atan MDC Pukali Kumar Tongchang Yesu Chu Tom Lovat Hantlin ani Voina Chairman Thana Pual Sasona Deputy Chairman Sudor Muni Chakma Chuan Pukali Kumar Tongchang Yesu Chu Tom Lovat Hanani Thua Puanga Hemi Ma Chairman na chel tu Pulakhan Chakma Chu Nikum Julai Nikhat Khana Bangani Pukali Kumar Tongchang Yesu Chairman seat Chu Tu Omchunani a Chairman na Chu Tlin Taka Tho Theina na Tho PMDC te Troyam na ngena Rorel Dik le lai ken ko nge tum thua soi ani House Leader CM Punropam Chakma chuan lompuina hlanin Chairman thar chu miton hriat nga ani awangin House chuan athiam le thena te tangka taka achora be sei ati Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan BJP sarkar le puin Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sani somni paruk aron chhop chuak chu Christian te nek chep na manro ani awangin atop thleng nen do dal don ati Voina Aizawl tharakom tu teng komna MPCC Treasurer Dr. Lamna Samangha ka chuan he bill hen NGO le koshon sang te foreign funding chungchang a har sanana sataka thlen don ati a MPCC Treasurer chuan he bill hen sarkar le pin designated authority adin tur kota koshon NGO thil nei zongzong lutvek thei turin dan CM thara FCRA registration cancel ani emo har sana engemo awanga ahun ma renew man anilo emo chuan NGO le koshon ten big in school college damdo inne anram ne sang te sarkar na chu sakvek thei don ani ati he dan thar noi hen FCRA certificate renew tur point pol te chon kumni chungin cheng noi somtal foreign contribution an man ngai ti a he tiang zat sumdong phak lo le mangtling lo pol te chu an license cancel sakni in anaset te sarkar ko ta alu vek don awangin sarkar thuk taka enroll tur ani ti MPCC chuan an soya hian ko sang terong bol na le inen kolan na tam tak ati thona an hlau hle ti asoi ani MPC Treasurer chuan he bill hian sa khoi sang le secular NGO te a huam vek mel le na in India Rama Christian te chu foreign funding dong na sabertan ni wangin he dan hian abitum riau ni in an hria ti a hemi wangin MPCC chuan he dan lo omle Christian te tan him lo takhi atop thlengin an do dal don ti asoi ani he dan Christian te tan dan halo le him lo dan om tak ani awangin Mizoram Pradesh Congress Committee chuan BJP kai hruai sarkarin Christian te nek chep na manwa dana he bill an chhop chuak chu atop thin kan do da don ani Furwa tu in lei minute na wanga in kalpona kong pui ping thin tur tu ani angin longka district ani tin momo e chop thila har sana athlen lo nan malak dan tur borsa pudoni le ro sang hovin voin khan soi hawani a pudoni le ro sang chuan dor kai le sumdong te chu Korel sia na wangin an bungrote aman pa ngai pi alamati sang lo to le man to zo ka shal tuma chebre lo turina cha a hetiang ti ching te chu dan manga shem the ni thu soin district chunga ni tin mamwa
har sana thleng the venga LADC sarkar village council le OLA malak thina chu fakamati thua soi ani meeting in LADC tengin senior revenue office additional SP taxation hotu te baka VC association bazar veng shoi tu te la MJ shoi tu te antel ani Mizoram hun sang village council somli ayo ten konpui village council 3 to in an rail boldan an en puya local administration department at district panchayat resource center Trunk of both side Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGS and Noya VCI ote intlo ton na hi both say ni a konpui VC3 te local sustainable development goals team 3 no pangta na khotang himle tha chungchang an hmalang na sang te an tlo kola an hmalang na jinga langsar an ka no center playground sikul le lo ne tu te ta na an sak farmers house te an tlo ani he exposure visita tel VC palai te suan konpui VC3 te khotang rel boldan e hmalang na su tha an ti thule lok an ti thuan soya an mani khuwa thawa an man tangkai tur le an mamo tur enton tur tha tam tak an zir chu thuan soi bok ani Mizoram Sarkar flagship program ban kaya Mizoram district transformation program noya champhai district chuan project sansil kan kalpui dona borsa pumamhet akip chuan he project event khan honga he program kaltang hian champhai district noya sericulture pangang khoi tu tamamo pek chuat he ani ati a kuno thaktu te har sana su keng tu le anma ani tanpui turin the top so zelan tum thu soi ani he program kaltang hian sericulture malang na khopanga munmel tha ngur khobung zo khathar le dil kona pangang khoi tu te buchium te da thana tur deep freezer panga pek chu ani a ngur khuwa ngausi zawa pangang khoi tu te hina solar mun thuma da sak ani bok Mizoram Pradesh Congress Committee Thalai President Thar Pungur Ding Puya Pacho Ven Khan President Kalsuak Pulal Tonen and Sanvo Hlan MPCC President Pal Thanzar Chon Ven Khan MPYCC Shoi tu Rot Ani Thu Hipuangin President Natan Pungur Ding Puya Pacho Jotlang Veng Aizawl Rota Vice President Natan Pulal Sang Lura Sailo Singa Veng Aizawl Pois Pilal Choi Levachan Mari Aizawl Le Pualan Mingmoya Ainon Veng Aizawl Terotin Treasurer Natan Pulal Nzira Singa Veng Aizawl Arwat Bok Ani Chanchinthar hi akas fani Aizawl tanga pona ni a naktuk jingdar sar le chanve Chanchinthar hi pona ni ang Supreme Court chuan ramchunga state le union territory zongzong te su lungin tang zinga kumu palutuk le thil ha khopa damlo te an tan hun zo ai ma chuatir dan tur policy siam turina hriatir ko chon he policy hi thlathum chunga siam tar chok turina hriatira Justice Vigramnath le Sandeep Mehta te thuna ben son he thuya ngai tu a Ramdan Pri article za samli panhinen thune danglam bik apek angin lungin tang zinga kumu pazuale damlo na taka omte chu amma dan tur in kai na hi an ngai tu ani Defense Minister Rasna Singh chon sarkar in ramriven him chau nilovin tlopo na sadberasiam antumati voina New Delhi Border Roads Organization BRO Tech Symposium amhan puina he thuisen pusinga chuan mason na le ramven him na chu kalkop tlatani thwa soya masona rural changkang tak te chu ram changkang entirna ni ti a voina masona rural din te hian kum local tura ramdin huna pholang dona ti a ramsung hun kil khor bera chengte point vei vanale in biak pona tha le rang an ne thenan sarkarin the to pachua atibok हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development. डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना National Security Advisor Ajit Doval chon bimstek ram te ven him nakonga chona thar omte ma chon turin thaho na thale zoran ne atrulati Voina New Delhi bimstek National Security Chief in Mukhoma he thuisen pu Doval chuan bimstek ram te chu thokhova thatlung na huaisen an hlokpui theu tur siam ngam turin acha ani Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing. Chanchinthar serti topna na tlang pui BJP Mizoram chon tuel the chhi ami puin an pek chu Aizawl tan chau nilo Mizoram pum kong pui siam na ni ti sarkar in these adu anti Congress Party chon sarkar le point Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sahni somni puruk a chop chok chu Christian te in nek chep na man ro ni anti a ando dal don anti
Supreme Court chuan ram chunga state de UT zong te chu lungin tang jinga kumu palutuk le thi hla khapadam lo te an chu ma tir dan tur policy siam tur na hria tir Defense Minister Rasnath Singh chu sarkarin ram reven him chawni lovin tlopo na satbera siam antum ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani